Evo ga, treći video ovaj dan. Prekjučer sad neki dan, vozili smo se sa susjedom i nešto, nemam pojma, pričaju kako se stari bračni par i onda kako se zovu, ona ga jedina zove imenom, znači više ga ne zove nadimkom, ko što ga svi zovu ili ko što ga je ona nekada zvala, nekad ga je zvala i ljubavi i ja kažem pa eto uvedite opet to, I to sam htjela reći, zašto se prestajemo igrati. Znači već dugo se vremena u braku, kogod ili što god i nekako svaki dan isti i tako to je zato što smo se prestali igrati. To je zato što nekako uzimate život preozbiljno i razumijem jer problemi sa kojima se susrećemo su vrlo realni i teški. Ali evo, kao što rekao, stvari ne moraju biti takve. Znači, naša je realnost čarobnija od onoga što nam govore i upravo nam se namjerno i pritišće i sve se to radi da se ne bismo osvijestili, da se ne bismo Uglavnom, evo jedna stvar koju možete probati, pa evo počnite se zvati ljubavi. I za frkancije možete u početku ljubavi i vidite gdje će vas to odnijeti. Eto, počnite se grliti. Ali grliti sa srcem, znači nikad ne znate šta se može dogoditi i kada možete izgubiti tu osobu koju uzimate zdravo za gotovo i sve to što. Znači ne treba sad cijelo vrijeme razmišljati kako nekog možeš izgubiti, ali pokušajte se što češće sjetiti što imate, nabrojati sebi stvari na kojima možete biti zahvalni. Ne što nemate nego što imate. Krov nad glavom. Evo, možda neko nema struju, ali ima krov nad glavom. I tako, znači, svi mi imamo nešto. Za naše ukućane, mislim, opet... Uzimamo se dosta zdravo za gotovo. Tako da, valjalo bi nekako vratiti ljubav u sve sfere. Ja znam kad ja rečem ljubav, ljubav, ali ljubav je nešto najljepše što vam se može dogoditi. Taj osjećaj ljubavi, znači ne nužno sa partnerom, je kućak, dijete, što god. Tako da ljubav je baza svega. I ne možete živjeti bez ljubavi. Mislim, možete, ali vam se onda tijelo gasi. Treba vratiti ljubav u sve sfere. I ne samo ljubav prema ljudima, ljubav prema situacijama i ljubav prema... Da, u čemu ste trenutno, znači prvo neko prihvaćanje situacije u kojoj jeste, u kojoj god da jeste, znači prihvatiti. I ako se stvari ne odvijaju prema možda vašem planu, samo budite u trenutku i uživajte u tome što jest, kako god da jest. Znači to je neko prihvaćanje, a onda vjera da se sve događa s razlogom i da će te jednog dana shvatiti zašto je to tako moralo biti da bi bilo na vaše volje, da bi se završilo na samo malo promijeniti doista iz negativizma u pozitivizam. Iz raznih razloga ljudi, nemojmo imati pozitivno, znači zdravlje. To sam već objasnila. Kad pozitivno razmišljate, lučite hormone sreće koji obnavljaju i stvaraju nove stanice. Ako ste bolesni ili nešto ili imate neke rane, znači smijeh, i full lijepih stvari jer trebaju vam ti. Jer ukoliko se brinete, ukoliko se ljutite ili tako te druge, to je stres, to je u našem tijelu stres koje onda zatvara ga, brani se i znači nema sad vremena za obnovu. Znači prvo iz zdravstvenih razloga. Drugo, ukoliko vi u svakoj situaciji, ukoliko gledate pozitivno, bolje ćete vidjeti mogućnosti. Evo na primjer, nemam primjer, nemam pojma. Nego, evo, ako gledate negativno, nešto vam se dogodi i vi sad gledate negativno, propustit ćete vidjeti prilike neke, jer mislite to je tako i loše je, jeli? A ukoliko odlučite to gledati pozitivno, možda ćete uvidjeti neke mogućnosti koje se pružaju. Za početak, duh će vam biti življi, bit ćete energičniji, imat ćete više energije poduzeti nešto i promijeniti situaciju. Eto. Ali u biti htjela sam tako to, znači,
malo više ljubavi u svakodnevni život, ljubavi i ljubaznosti i prema sebi. Stanite pred ogledalo i govorite si lijepe stvari. Šta mi sebi izgovorimo? Znači, moje ogledalo vjerojatno ste vidjeli. Gdje je? Evo ga. Aha, ovo što mi piše, you're gorgeous. To mi je iz srednje škole, ja sam to davno napisala na to ogledalo. Nesvjesno, znači sam si napisala jednu pozitivnu afirmaciju. Meni je to bila šala nekako, you're gorgeous, nekako tako zezala bih se sa sobom, I sad kako sam se vratila, samo sam malo sredila to, upiturala i tako to. I obnovila taj natpis, tako da ne bih si sada sigurno napisala you're gorgeous. Sada pišem evo ove stvari, budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu i tako te neke. Ali ali eto, ispoštovala sam ga. Eto. Malo više ljubavi u svakodnevni život. Znam da životi nisu, da znaju biti jako onako, ali to je samo jedan switch u glavi, samo jedan klik. Znači, baci brigu na veselje. Kasnite, na primjer, na posao u prometu ste i sad vam to stvara strašan stres. Nekako stanete, ok, ovo se događa iz nekog razloga. Možda, nećete dobiti otkaz zbog toga, ali ako ga i dobijete, možda vam taj otkaz zapravo baš i treba, jer tek onda ćete dobiti ideju, dobiti posao ili nešto, kasnite ili nešto. Samo nekako prihvaćajte sve trenutke bez ljutnje. Ja vam kažem da apsolutno sve ima smisla, samo ga mi još ne vidimo. Znači, ja sam ta koja nagađa tako te stvari, jer mislim, kako bi to bilo smisleno i tako, ali ne znam, kad se dogodi onda shvatim. Znači, imam full tih situacija u životu koje su mi se dogodile u tom trenutku i nisam shvaćala, ali sam ih naknadno shvatila. Eto, s malo više ljubavi i prihvaćanja. Igrajte se.